Ikaze kuri buri wese ukurikiye iki kiganiro, njye Nsabimana Jean Bosco. Iyi cano ni Kamatoki TV nk'uko bisanzwe. Nyiramahirwe Jeanne d'Arc ni umwe mu batanze kandidatire yo kwiyamamariza amatora yo gutorwa nk'umwanya wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Uyu mudamu waje kwiyamamaza cyangwa se gutanga kandidatire ye ku munsi w'ejo, akaba asanzwe ari umurezi w'amashuri abanza, yateze bisi imukura mu murenge wa Musanze, imukura mu karere ka Musanze imugeza Nyabugogo. Ageze Nyabugogo atega moto imugeza kuri Nesa ahatangirwa kandidatire. Uyu mudamu ageze kuri Nesa bamubwiye yuko bisaba kumenyesha mbere yo kuza. Icyakoza cyo kubera yari ahetse umwana, bamugiriye imbabazi, maze kubera ko yari yujuje ibindi byose bisabwa, kandidatire ye irakirwa. Uyu mudamu yatangaje abantu benshi cyane rwose ubwo yazaga kwiyamamaza ahetse n'umwana, avuga ati njyewe ahantu hose nzahajya mpetse n'umwana. Ibi byatumye abayobozi ba Nesa babona yuko ahekeye u Rwanda, bituma bamugirira imbabazi zo kwakira kandidatire ye nubwo atari yarabamenyesheje. Umurebye wese ahita atera komenti akibona ifoto ye, akibaza impamvu uyu mudamu yabishamamariye cyangwa se ashaka kuba perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Gusa buri wese wujuje ibisabwa aba yemerewe gutanga kandidatire mu gihe cy'amatora cyo guhatanira umwanya wo kuba perezida wa Repubulika. Uyu mudamu rero abenshi mutari muzi mutangiye kubona muri aya makuru. Iyi nkuru ye yamenyekanye ku munsi w'ejo tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu. Byinshi kuri uyu mudamu ushobora gusura ibinyamakuru bigiye bitandukanye, cyane yuko iyi nkuru yamaze kuba kimomo, ukagenda ubona amakuru menshi atandukanye yerekeranye n'uyu Nyiramahirwe Jeanne d'Arc wibera mu karere ka Musanze. Ntabwo ari uyu nguyu gusa wagaragaye mu batanze kandidatire, kuko ni benshi cyane. Ngira ngo ubwashize nari nakoze n'indi nkuru ivuga ku wundi mudamu, uyu nawe akaba yaje ari undi wa kabiri utangiye kuvugwa muri izi nkuru ziri kuvugwa mu gihe twenda kujya mu gihe cy'amatora. Amakuru yandi tunyarukiye mu gihugu cya Irani, ku bayamenye ni uko perezida wa Irani nababwiye yuko yaguye mu mpanuka y'indege ya rokobuteri ubwo yari avuye gusura ahantu runaka. We na minisitiri we, indege yari ibatwaye yakoze impanuka ndetse aza kuhasiga ubuzima perezida wa Irani. Isiraheli bitewe n'uburyo yari ihanganye na leta ya Irani, abantu benshi babanje kwibaza nimba Isiraheli nta ruhare yaba yagize muri iyi mpanuka ya rokobuteri yahitanye perezida wa Irani. Gusa Isiraheli ihakana ivuga yuko nta ruhare na ruto yigeze igira mu byabaye ku mpanuka y'indege ya perezida wa Irani. Leta ya Irani iri mu minsi irenga 150, ivuga yuko iyo minsi nirangira aribwo hazatorwa undi mu perezida uyobora leta ya Iran. Amakuru nk'aya yose ntuzajya uyacikanwa kuri iyi channel nuramuka ukanze kuri subscribe cyangwa kunzogera hejuru gatoya, ukajya uba uwa mbere ubona amakuru agezweho. Ushobora kugendekera kandi muri comment ibyo wumva nahindura kuri uyu muyoboro kugira ngo murusheho kuwukunda muri benshi. Mukomeze kugira ibihe byiza n'umunsi mwiza. Njye Nsabimana Jean Bosco. Iyi channel ni Kamatoki TV.